whantu talafola Radio Samoa le nei tai au, manuia le whaamanatuino le e seta, o si mai le whaafonga o tala o le nei asfaraile. E ono ta tala le fewa isa o loto i le vao New Zealand ma au se talia, i le aso wharaile o le vai aso fou. I pepo whaamtalanga wa maua le One News, ma wai o le wa whaitau aso le tatala ino le asa o lotonga, po o le leto e whaamalo sia o le tatau na whaanofo e seo pāse se whewai, i le vao atunu e lua. Ripoti ai o lea ua toe wala awe le kamupania le Air New Zealand, le tusama le tolu se lau o lana cabin crew, po i lātou e ngā lulu i lungo wa alele wha apea malai wa alele, ma e wha apea fwoi au nanga i lātou wa wha akona karate i lalo pūlenga ale malai wa alele wha avaho māloi au kilani. O le aso lua le vai aso fou, o loo wha atali umai e fufonga mai e le wha i unga le māloi le aso e tatalai. O pepa o whaamtalanga wa maua nei le One News e mai le vaenga le soifua māloloina, ma ua sauai le mai asau o tala ua toe tatala tapu a kuini selani au se talia na nafi. O loo te ena le minista o whemalanga inga whaamtalanga, o leana whaapolonga i inei ali i to o se fulu mai saina. To o lua o lea to o se fulu na tīpoti ana pō, a o leisi uma vaenga e to toe whaato ao i le vai aso fō e tusa ma whaamtalanga la lātou loia. O lea to o se fulu na maua no fuanga whauwhale au kilani o ngā lulue whaasoli tū la fono ai. Ma ina ua maua na au ina toa i loa le to aiva le to ese Mount Eden, ai to o tasi, na i lalo wa ai ngā leo leo. Na maua lewa noa le whaipule le Green, Ricardo Menendez Marge, e asi ai le to ese, ma ua whina waima Ricardo, o leana whaafai ngā luenga au noa manikone karate, whaapea matatongi na whaasoli tū la fono na whai. Ma e le tatau na tīpoti au noa ma le so e mua, o lea a fio a ia tatau wha le tangata soifua. Ua sau e fo i matalo sanga, tatau na tu inatu visa e mawhai e ono nofo pe i lato nei New Zealand, ai wha asolo so enga. Pei ta ile tali mai o le minista o malanga inga Chris wha afoi, ua ia wha ilo ai, o lea ua mai a whai so enga la lato pulenga, ma e le aini whainga wha apolonga soli tu la fono na mawai. O lo mawhanwhana le minista ile toi tīpoti o i lato nei, ma o lea lava foi e le o iaisa tūlanga a mea ua tānu miaia lātou ai atatau i le whaai unga ua toe tīpoti ai. E lua tau sanga wa toi whaau popo le malo si anga watu ina atu le minista o malanga inga, e whaiai whaai unga o visa i taimi o le COVID. O le masino me te tawana umai lea o ngā le malo si anga o lo o mia le minista, Chris Whaafoi, nā te whaalea o ngā inai, mata lia talo sanga o visa, peitai, lea o toi whaau popo le si taimi. O le vave tāpuni o tua oio New Zealand le tausanga tāluai, na tele ina sui ai matu utu unga o visa, e le ngata o i lato e fia o mai i New Zealand. Ai whaapea fo i lato o lo i tutono New Zealand i visa le tū mau. O le ana whaatala sanga le minsta le whaatu mau o le malo si anga sa ia o le lua awhia luas fultolu, ma ilana ia mau o se whaai unga o le a wha wau, ma whaafai ngō fiai o na whetu utu una i ngā luenga, a le vaengo whe malanga inga le telo whesuia inga whaavavave wa sau ma le COVID. Ua to alua tangata mali liu i lunga le ala tele ono whaalawalawe tau te avale a o iai le nei e seta. To a tasina ma liu le whaalawalawe na tūla i mai mga tāwhiri wai katoa na pō, tu sale o le afo leiva ai whaamanu a lia leisi to tasi. Mana whaatetele ai ma le poloko le State Highway tasi ai mai se lava i lato a nga i ese atu ma sauteo au kilani. Ai ele i tūla i mai lea whaalawalawe, lata i le i tūla i valu na tūpoi fo i leisi whaalawalawe tau te avale i Hauraki, ma i to atolu isi wa manunu ai. I whaamaumaunga o le e setau se tasi leo vai tau e to a tele ai e ma o mausai fo i lunga le ala tele, ma o le tausanga te aluai e le i eise whaalawalawe pe ma liu fo i se tasi ona o leana lockdown ai New Zealand atoa. So e whamanatu ai ma le pūlenga o te avale awhi lunga lau il ele le mamalu ave te avale se ia whautauta a o susu wele au wala ma poloka. Ato ai ia lava le taimi e tapena ai. O le alavan amata poloka le telo au wala i Wellington e ma au kilani mai le tae au ana nafi. E se mai tangata mali liu i lunga le ala tele le awhi fo e nafi wha amanu alia ti ngai nai, mai iwa ina uma le soifua se tina a o i lunga le sami. O le ua maliuna ripotia mai i lunga se va atongi pau i wai te matai au kilani, mai wha apetu sa male to atolu se furu le pasese sa i lunga o le avaa. O lo so esu ele vaenga o leo wha apere pūlenga i va aia va awhangota le nei mata upu. Tala mule mule le tae ao, to o se fulu ma le tasi whanau au inatu le mautanga sengase apa hara nafi, a o iai i whaase e ngā mata elenga i le pools. O le awauli ana nafi na whaavave atu ai le vaengo fui mu whaapea au nanga le soifua malu loina. Ina ua ripotia mai lea a fio whanau sai le H20 Extreme o no le vaila au le chlorine.
I whaamtalanga se tasi le o whailoa sa ilea no whanga I tala le staff. Tu sa male whase fulu whana wa o ngatulanga lua sa ia I whaaseenga. Ma ele I leva, whaasuati le toatele, po loka manava, ma o ai le isi vaenga le whale mai. Whaamaunia mai fo ele pule nu o Upper Hat, Wayne Cabby, o le malosi o le manongi o le chlorine, le ana tele I nga a fia ai le toatele. O le ua toi tatala ta ele ngai le pools, a o whaasee o lo ta punia pea I le taimi nei. Tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.